Ispronašao? Vodi. Pa jesi mi skinuo budalo to s prednje strane. Jesi pronašao vod? Glupane! Pronašao vod? Trolike! Jesi pronašao vod? Jesam pronašao vod. A to što ti zimaš 5 minuta s poklopcem glupane glupije. Sam polagao nade u nasu, ništa Boga. Ništa Boga. Još moram. Gdje smo to mi krenuli? Ako ste se ikada zapitali odakle dolazi osvježavajući kefir, u ovom videu daćemo vam odgovor. I ne samo o kefiru, nego i o drugarstvu, ljepoti planina i velikim koracima malog bosanskog čovjeka. Mi, to jeste Planinarsko društvo Željezničar, smo odlučili da prekinemo taj velom tajne obavijen svijet planina Kavkaza za koji ne postoji neki naročit interes, izuzev penjanja na poznati Elbrus koji se nalazi u Rusiji. Vrh Kazbek nije ni najviši niti najteži vrh Kavkaza. Međutim, prema mnogima zasigurno je najljepši vrh cijelog ovog planinskog masiva. Ekspedicija je na put krenula 21. juna 2013. godine avionom iz Sarajeva preko Istanbula do Tbilisija, glavnog grada Gruzije. Imali smo 16 dana da izvedemo svoj naum. U Tbilisiju je kupljena hrana i ostale potrepštine od kojih ćemo ovisiti sljedećih dana. Profesori poslova. Mnogo se Bosanaca i Hercegovaca obrelo u planinama Pamira, Himalaje, gledali savane i lavove idući na Kilimandžaro. Međutim, iz Bosne i Hercegovine na Kazbeku još niko nije bio. Kefir dolazi sa nepreglednih zelenih pašnjaka planina Kavkazskog gorja. Planinsko gorje Kavkaz se nalazi između dva mora, crnog pravog i onog Kaspijskog, još poznatijeg i kao jezero. A sam masiv se proteže kroz 3 zemlje, Rusiju, Gruziju i Armeniju. A ono su samo ovi zaštićeni grafiti. Ja, vidio sam imaju 2 vrste lešina. 3, sve su zaštićeni. Kako, ba 2 vrste. Imaju iz Koševskog, imaju iz Strati. Ne znam, piše ovdje na sposlici Milućina lešina. 2 Supstar jesna. Po mojom mišljenju, prvi dan proteklo po planu.
Pa eto, nije loše, zadovoljan sam. Malo je ova mlada nezadovoljna, ali mislim da nakon jednog razgovora za 5 minuta da će to biti bolje. Malo je otišla gore, znaš, malo je vidjela taj glečer. A mora da guzo radi, ali bože moj, mislim sad. Imali smo i prije žena sa problemima, kao što je ona ulicu izlaziti bez ikakvih problema, tako da mislim da ćemo to vrlo lako riješiti. Super bio, znači savršeno vrijeme, sunca skoro da i nije bilo, vjetra da nije bilo, bolen je bio, tu s ramena, kapo me nije zezo, znači savršen je bio. Savršen. Da, savršen. Smjestili smo se ovdje, ekipica jedna gore izašla više jer su magarci. O prvom danu ne mogu ništa da govorim, nego jednostavno toliko sam mrzovoljna, a ja sam po prirodi vrlo vesela i vrlo optimistična, ali sad sam baš, znaš šta, onaj snijeg mi je crn, kontaš, toliko sam mrzovoljna, jako sam mrzovoljna. Bubrezi me bole, želudac me boli, sad je počeo lakat da me boli, a ja ne znam što me lakat. Mogu ja babi reći da si ti već umrla? Bio je solidan, s tim da pomalo je sve ovo išlo teško, kako bi se reklo. Onaj Muftić je bio izrastao sport, što je morao neke stvari da obavi, ne bi ja sad bile su huge and smelly, tako da eto, malo smo zbog njega kasnili, ali s obzirom da je njemu ovo prvi put u planini, bit će to bolje idući put, malo ćemo biti brži. Joj. Zafrkala se, ne znam. Bol u koljenima, brate. Eto. Merhaba, predsjedniče. Merhaba. Ovu veselu družinu bez nečasnih namjera činilo je 9 članova različitih planinarskih društava. Mnoge godine u planini i poznavanje međusobnih navika omogućile su koheziju grupe i garantovale dobar provod i nakon završetka ekspedicije. Izranjajući za vjetrom nošenih oblaka, bijela kapa ovog kupastog vrha je neusporediva sa bilo čim uokolo. Oivičen dubokim dolinama, beskrajnim plavim nebom i sjenama minijaturnih ljudi koji se njime penju, on prosto dominira i mami. Njegovo gruzijsko ime je Makinvastveri, što u prevodu znači ledeni vrh. Pripreme za uspon na Kazbek vršene su u domaćim planinama. Pored individualnog treninga koji je svaki član trebao raditi ponaosob, urađeno je i nekoliko zajedničkih uspona. Iako Kazbek nije tehnički zahtjevna planina, prelazak glečara u donjim dijelovima planine je dosta atraktivan i ovisno o količini snijega može predstavljati pravi izazov. Članovi ekspedicije su podijeljeni u parove po principu jačih i slabijih karika, da bi se na kraju dobio prosječan penjački par. Uspinjući se prema vrhu, prvi kamp je postavljen tik ispod glečara na nadmorskoj visini od 2900 metara. Ostalo odavde mašina koji uvijek pročelnik je ko mladunče, moramo ga paziti. A Ida nam je onako malo izmorena jer je ponijela hrane za jedno mjesec dana, ali dobro, bit će to sve u redu. Hasna standardno tersa, hasna ko hasna. Kemo još uvijek nedorečeno, valjda kalkulira šta kako, ali što se kaže, piha oda brijega valja. Nas dvojica smo ko nas dvojica, mi samo promatramo situaciju, čekamo kad će ko šta reći da vam šta privalimo i tako to. Dere vjetar, ne možemo se javiti baš sve ima, uspjeli smo neke poruke poslati, eto,
Uglavnom, pozdrav svima, nadam se da ćemo kad se ovaj video bude snimao moći doći da smo za 2 dana prepio se na ovaj vrh. Kazbek se do sad pokazao žestok, pa vidit ćemo šta će biti. Eto, over and out, čujemo se, vidimo se. Pozdrav. Ne znam, kako se ustad gasi? Kako se gasi? Teoriju da ako igdje ima reda, to je na planini, dokazao nam je fiskalni račun izdat od strane domara u objektu bivše meteorološke stanice u drugom kampu, na visini od 3650 metara. Drugi kamp je u isto vrijeme bio i mjesto prvog susreta sa nesanicama i problemima sa probavom, kao karakterističnim simptomima visinske bolesti. Belen. A tu je i David Ović Bosnjak koji udalje ne zna koji je sad kako treba biti grupa smjera. Jest, da je neki ko što smisli da jest. Znate gdje bi on sad bio? Evo sad ću vam ja slikovito pokazat. Znači on bi sad bio na sred one snježne padne ondje. Maho bi viko fali mi klinova. Kapica nakon duge neprespavane noći. Još sutra naveći onda na vrhi bježi u dolinu nekakvog kreveta finog, brate. Ale 8 sati kvalitetno. To je bilo dobro. Kakva je situacija? Situacija je složena s tendencijom daljnjeg usložnjavanja. Ne daš se, ali ne damo se ni mi. Tek 3 dana nakon što smo krenuli iz posljednjeg sela, bili smo spremni da se popnemo na vrh planine. Lijepo vrijeme prognozirano za dan poslije trebalo je tek dočekati, a do tada, lutajući u magli, nadati se da su obećani vidici svuda oko nas. Treći i ujedno posljednji kamp, smješten na 4350 metara nadmorske visine, poslužio je kao jurišni kamp za pohod na vrh. Ovo su ljudi koji su bili na vrhu. Hello. Yeah, congratulations! Yeah, thank you very much. Upravo odlaze i mi ih preuzimamo. Ovom prilikom bih htio da se zahvalim kumu Matijažu što mi je dao ovaj dobri šator, iako sam na skoro 4.500 metara. Znam da će mi večeras biti toplo.
Nalazeći se tik ispod ledenog vrha u jutro 26. juna 2013. dan je svanuo savršeno sunčan i ledeno hladan. Nešto iza 12 sati svih 9 članova ekspedicije su izašli na vrh i time postali prvi bosansko-hercegovački planinari koji su se popeli na planinu Kazbek, visoku 5047 metara. Kakva je situacija? Nek se svaka čast da ovih mi što su uvodno nije morali svojati školski tim i ovdje se nešto ja pričam, bravo. Hasno. Kako si ti reci? Aj sad mene Joj, Dalane, ovaj Kazbek. Dado Delić, Bosnija. Samo se nakon prenja furioznog starta, malo si bio usporio. Šta je reći? Sad samo prenja se drži, nije ovo sina za mene, ovo teško. Je teško, a? Glava boli. Dobar dan. Hoćemo, jel kapu se napiti? Možete li jedan kratki dojam današnjeg dana? Evo majke počeje psovati, to nije za kameru. Onaj... Prije što nisam ponio skije. Bilo bi to super. Ekstra je za skijanje. Bilo bi to super. Šta ti kažem, sretan sam, pravo sam sretan. Pravo sam sretan. Čovjek je sretan, sad ovo kaže. Eto. Ok. Još samo da mi žive svest. I bit će kao mlijeko, jel? Yes. Lijepo vrijeme, malo sreće i puno znoja dozvolili su nam da se u 5 dana popnemo i siđemo sa planine, svi i bez većih problema. Ostalih 9 dana u Tbilisiju pokušavali smo pokoriti, a u najgorem slučaju pripitomiti svoje ljudske mane i slabosti. Od toga što smo uspjeli, moguće je vidjeti svaki utorak u Mehani u Ključkoj 2. A ovo ovdje što vidite jeste čaj i čokolada kao nagrada za današnji uspješan uspon na Kazbek 2013. Ovo je pručenik, kao što vidite, i on je dobio čaj, znači nije zakinut ni zašta. Njegovo lice ne odaje mnogo toga, međutim može se reći da je zadovoljan današnjim danom. Možete li nam vi nešto više reći o tome? Vi pročelničari. Aha. Što da vam kažem? Mislim da smo dobro odradili. Bez obzira na žrtve. Jednu ovdje još uvijek imamo u šatoru, ostale smo poslali nizbrdo. Ovo je bilo ono, što bi se reklo, po PS-u. Ekipa, nacionalna ekspedicija koja prva popenje ovaj vrh, običaj je da se ostavi zastava u ovoj prostoriji ovdje.